biasi enu nso ntini aso na manopai na anopai nyuma ko bi adaroma ena ebo aso yasene e osika famu Ahenkan FM me mukase ye de ba be hyehyɛ so nyame bo akwasi ada adentia e ya mamefo da Mother's Day enu nti ye de dwumadie bi ba ya to din se me mukase a enu no ema bennoa anwamo akansie wudi nkunuma achede gusu se tam na wojo de na de sin rich drop natural na watanso ebo aso yasene e osika famu na no pay kase ne live on Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM na wodwa adwenkyere aba ewo YouTube ni Facebook uni hawkra ye be kenkan edi amon na no pensem bia busuan bete ene se owura bi ochira de ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology aka kire Dr. Dufo se ade a oye no e dey di perfeso ni NDC party no do enji so party no do de a onyai na sansusu na wo ensafufro emu ono opanyini ba kwa bana manyosem a waben na wawedra kwadiri wo mu eya obenfo transport jampo odi atudwe kire mu se wan mo mu gina ba bi o media me support ni passments me support obenten e wa bato e babeto ni mu no sebisebe mpeduasa o jese nsem hunu ye betra bosompo na yakobi man so na enkwada makomako beye aduasanum ko aduanan woma ko dane agunsuom na womte enhyama bi mu akọ dane ma emu beye babrudu yehu ba bia woma fa ana dodo na nso ayirayira medimu nsem eba abesom na bomodia information centers buru aduonum ko duosia bono mantemu asante mantemu anya poe mantemu ya adwini bakufo team information center kan bi woma biem seku ha fa kase live medin edikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan afe Ghana de shimama jiwasum ensam no emu enchirimu eni yeshan ensam no ase edi amawa na ya amanyosemu ena yede enso efriase na agwamanyosemu no NDC amanyoko no egu ahoboaso a wanmo ehwe ni musa kanyakopon ya adoma eda memenda no edi anim ya mebosum da tosu dumiensa afimpiro ene adwono miensa enso emuo enka obie akwan ede ato ameto ayen ne esi ayen no mo amanyoko ni makoto santre na nka wono makoto aba ede yi frankatuni ede amanyoko na afimpiro ne adwono enan abato no enso emunya no kwa sa so na wanmo mo prese wo mu begiram ewa amanyoko ni dimu apre eyem na sibe defie kunya no so nka wanso onmo eniabre a mo epre nyina no betwe mo suso entoto ewo eye mensin na sabato mpesu abesu awodo eso na obo mo gusuwa no ena nam so ebi ama wonmo mo epre so mo pese omutu franka ede mama nyokoni mu baako etabiri asem no de akopie asendibia na eno eye owura eye Dr. Kwabena Dofo ankane na wono ena ne osoafo no ehweska asem totoya adwumadie eso na asem ye otabiri ode ye nyina no kiremu se enkrata wonom eba bewe so ede ato eye aba no wo hunu se enwoma bi entoto ye enkofo bi din apiepie mu a eni kwa se komu din epiepie mu na afi kran so no omosa so ade bi ma duadua mu a ne nyina no ensem ogiri ese ewose onom hye no omo eka no omo siesie ema eye enkrata om ne kwakoto aba no emu da okroje enumom ena betumi aboa ma abato no so no obi biara osi aka ni bia ne be atum se ene enoa ena chese akoso no na eno nanam so ebie ama eye electoral commission abato commission no ono so ababonten dia babeto dwa mu se sesa na tie dia na ne wono anya dia se nyakopon adoma memenda wo ba begiram ahwe abato no dwumadie no aso da bida esa se ekoba se enei abato no ewo sensem akokopiem ewa asende bia dia na wo se eya asende bia no ehwe na wo siesi asem no ansa no no so watimanya akonya ba begira honom ahwe ama abato dwumadie atimi akoso na ayo panyini ba ko no so bana manyosem odima akotre pa no de woso kokukwa manyokonim na odini nkui anka ne kra no no na ye osoafo a ohwe fifini mantamu eso onimanyafo Kwame na
Duncan what they are to get them say ewiase pa de na NDC for when am sorry am no chabe na ye to aba NPP for awiem na abato commission awiem na wan ho awiem obi awiem nyina so kura mo akasa mabato dwumadi am akasa mudie hwasesi am no kasa emu krono sabi kwa yakoso ene yase bi dia awuram ni ade a eto no dia o kire mu se NDC amanyoko na akasa no omuya amanyoko bi asabi omunya serious omani kura kamani abra ekamwa kasa bato amobabeto e mo eye de na sabi mpredua so kotimi ko wie asade bia wa abra kora pa bato no yemfa nhyehyɛ so o kire mu se we ade ba akọ odore ho a wanti ase na o kire mu se e wasa amanyoko no makasa trase no omo yo montoto yie sade be ye betumi aboa won makasa na omo di ne se ya ade a na nya da no ombedwene se sabi obi wia wo mo na so no na bia na entesa enete Kwabena dufo okanwa ma wa ba kan say nda wa court na da aka dan ho de aba NDC fo ahye de wo kwakoto wo de yi mo be kita ho franka na chi mpesodo ahebie do so enum enwa party ni be yi ho ma wagina ase enhyehye a party na ye wo fa na photo album register wo de kwakoto aba ai idina ho ye ama nyan Nathaniel oyebesia nidin Isaac Nyameche oyebesia NDC register ekuso ho Joshua Yosin besia obema pa nanyim na oda police station treasurer nidina okita ye akosua Japan ada what go to aban memenda ofa na one register wa ha electoral commission wa adwuna ba pemenda the electoral commission one the year wo ye ekura wonam do it does not promote any fairness in their eyes emman kasa mufie mo kwa akoto aba na se mutum oye photo album register ye ze kwa akoto aba as 75,000 they are not supposed to be part of the list yet they find themselves there. Over 3,000 you have disenfranchised. Where is your base? Where is your pillar to stand on to accuse the electoral commission? At the way ayo panyina kan no ayo soafo anu ohwe finfini mantamu eso onimonyafo Kwame na Duncan ala ni anope na ni abere awotemu se mo sori amose about commission we abam ana ne dwumadie duwa nkoye mu ankasa mu mponi o na owura dufo asem ye nam so de foli NDC foi ena se obi ka nanim ka NDC amanyoko ni nanim no ena panyin ba ko edi otrade wo University oye senior political lecturer Dr. Amachi Boatin on the say on nasam na koma Dr. Kwabena dufo ye opeso tu franka ma NDC amanyoko no nasem ni na ne se o se Dr. dufo wo wadaroma wo penso na NDC amanyoko yi wo mu hyewa ni monyam emma odibran kesian be yo so afo hwe Ghana sikasam so esan so be ye governor Bank of Ghana eni de eke ka bebre nti o se NDC party no ahye ni monyam pa nanso nei akonya ba beto amomo kwakopra kunwa ne se wo mu de nkrata babonten ne se nkrata no uhwem ne se bibi nkom ya abato nkrata bibi nkosu ya na watam party na abo opam wagina soro no watam wo makwa kwagina asemdi bia se o mo nhwa asem ni mu eno na Dr. Amachi Boatin se owura dufo ye sande na so eboni aye na so ya santen kai na so onyini pa aye eno nti o ka chense so pepati na sempa de a onya de oye no ene court asem no owura Boatin Amachi kire se NDC amanyoko no wompeso mudi nkunima e wo se de Dr. dufo ye ene de obi ye on chenchen na wo mu jai no mu kire sampa ye pese party ni dinkunim wo mu mane nya kono na wo mu nkonkuden enka mu ma party ni nkunim no mu nya empapa mu no o to anensam so no say ebiem Dr. dufo ne ye ne de keka na che sampa party no oni odo ewum. When you are in a political party, now you go into general election, your interest should be the ultimate. Your interest, it should be, say, party no din kunim. The absence of that, you remain in opposition. And the political party, just one, that you will be in government. If somebody fights against the party, moving on to be in government, then that is the person obviously who shouldn't be seen as a core member of the organization. No. So at this time, we expect his actions and inactions to be guided by the overall interest of the NDC, and I don't think the party ever follow within such an interest, a bigger interest of the party.
we aye Dr. Amache Boating na osan to so kan biem se e was Dr. Dufoase yenim sanim feni na akwani mu o kaza gura meba ni kwa no ye ba shebukina enjozu tiere kasa na hu se ogbo ade nyi mu no waye mro senso awurefie na aba ne so senso ya oka bibia na no akoche akoto ba bi o ntumi hu enu ntono no political science lecturer no ni susua ne se nka ba ya enkomo penkrofo bi na wo mo ntene popi osanso ye nipa kese e wo party ni mu NDC party ni mu na anya sande de okeka ko de e be hwe agupe Kwabena Dufo okanwa na wa ba kansa inde wa court me Gidi said some people should engage Dr. Dufo and simply act that if he wants to continue to be regarded as key member of the party, he should take the case out of court. This one, he should be asked to do that. Obie man concession bia. Otherwise, he's also parting with that particular credentials. You know, at the end of the day, pass it through court. He's finished in the party. You don't take a decision of this nature against your own party at a time or cripple the party. Two major issues: time and opportunity. Before, are you being treacherous? Why did you wait for all this while? And someone like me, I would want to question his loyalty to the party all these years. And through the party, and I'll be a finance minister of this country. And through the party, and I'll be a governor of the Bank of Ghana. And through the whole party, you can't behave like this against the same party. No. Ene dano nipa amotini ni odini juma ewo KNUS to echeche ni senior political lecturer Dr. Amache Boating. Ghana adesimama eyanopa no sia Ahenkan Kasiebo no asugusua wo etie no na mayenko yanim ewo eye ensafoforo enso emu eno so ya manwesem kro na emu na yegina na opanyini ba akwa eba na manwesem a waredere no akwadere wo mu akwasibro ni say we political scientist eye obefo Ransford Edward Van Jampo wode ensem awodo de atodwa opanyini kiremu say se oboram ewo osono kokroko amanyoko ni patriotic party mu a wagina omo a mo ontias yesansa amanyoko bi asabisabi mpraduasa eba ya cheye pa a chese senka sabi oye nipa da sani akebeka se sabrei ni tiwu nyina fuduna kokuta pomate koba ni sade a na sabi onimdie ene nyansa ene eye entotoye de o eko obi pa ka sane mase tam enti ade bi ba enkodinani hwe ni din se ahwene ani bono na so o chemsem pempen se o hwe MPP amanyokonom de ekoso a watene ho awantiase ene san wose enche amanyokon be bia akonya de ato wonom na afi wonom omoso ezuzu se omose fata se wonom so nya akonya no mesoma amanyokono na mpo omutu frank adima amanyokon afimpino ane aduonu enan mo no wom so akofa nkrata asem ne ahwehwemu ane ehunu se o ampa se fata ya mo akonya na so watimi agira bi apribi na no wo kyerem se wo honom abete se mra hye badwani bi se o media me BMW obetene ba akwaje so media me Alan na jese amanyokon mu panyumfo no ebrede kura mponduru se ye bi akonya de ato se wom adehye no mefa nkrata ampo nya wusa asomasi no obenten ampa obekobi wase wo musa nkofo do mudindiri omudi abatoto montre so ane akede de Japan ala kojo kire mate Dr. Bawomia afri akotomu omunya do omudi aba montre so de na so se ye bia nkrata am de ato no mama makofa nkrata ne de sabre ne nyanduru ye enti sabre ya mafo ahya ase ye Alan Bawomia kan ne hwan no waso atwere ho awantiase wetre se ampa manyokori sabisam mpraduasa yakase nimdie bebra na so omanyini wonoma bi mu a omanyini ye ai eza se amanyoko waba mre bebre na usu nim sade wuye emre bi wuye bi mane de haw brewo enti adenti na wo se ye biem waso no de se obegina eye dwabo ase na waka mu obi ate se media migina asumasi na obenten achi wasabre yi mu no a wabre okuta amanyoko dibre no osiri ohunu se enya agina sidie papa anase nya de betimi aboa ama MPP amanyoko no atimi akonka o tituru pa ne mra se badwafo a wone mo MPP amanyoko no mo mafiri ase enso edikra mo support no waso omunya hwe ye pa na yade se betimi ha amanyoko no ebre bi a ebeba eda yanim waso hwe MPP amanyoko ma twetweru ani ntira kukudamfo enya nkwankwa totofi wa amanyoko da bi na susisi anu rede ekoso na aso mudi omnyuma die ti sebi kafracho emofra no achese wose ne nyina achi no enya nioma ebetumi aboa eye amanyoko ntu omonhwe na omototo omnyoma eyi
all of a sudden a contest that is likely going to break the party. When you want me for and Casse, you may be your iron share Emma phone and I acquire. I took your one a politics star and some and say or my kudam. And it's like the party that's expected to grow in its outlook. It is stunted into meaning MPP party shall say what I would have my blessing. Penny next to say, yes, as a party, any conform is a Benia Conedy, leaders in the baby, Crampon, and just said, oh boy, publicly, directly, indirectly, or more agent A and I see the B. Where are you poison the atmosphere for the elections that is expected to be undertaken? Any you could not eat and you could not be without thinking about the potential implication on the party's electoral fortune. And you are also supposed to make sure that whoever is leading as a top echelon member of the party is mature, demonstrate maturity. The party is an elitist party. It's not a party for small boys. Abusiafo, eni a wuti ye waya political scientists. Na tia sabana manyose mu dia wa ben wa redre wa kwadiri wom. Wa ben for Ransford Edward Van Jampo ana de shmama woten nka no. Na gusisi asema oken. No kuru. Pa. Medwene ho amenti ase. Na mijina we achi mijina we achi. Ujina we achi amanika otiriman. Aye omo ya sa di pedibro. Se ade na omo declare mpo na omo maye hu se enke se enye bone ana mfumso bia no mbudi anka no problem. But mu ni se enye na mo ye. Ade am se be ha manyoku no. Na mo ye. Ayi Messi amanyofo no personal interest do na. Oye ne sa na ba ya mandibere. Aw. Me na meta wachi a monfo nyina hu se. Ba de a wo ye be ha party. Party no. Na bi twa da parfum. Aw. Ebi twa da parfum na. Mo kra de munya mbie nkra tempo mo bi nkofai. Da bi. NDC fo mu se bi mbe declare de but omo de na anya dedede to sa bi de o. NDC da bi o wonti NDC MPs ni se me dem tawe achi. Ebi mo ka de executives ni bi wo constituency ni ade. NDC party MPs ni se enso mu na mo do kra pe. Enye se bia be ka so musu na momodo so 136 137 ntra hoy na da bi na midi ayi ho yaw omo general secretary Justin Fimpo Kodua midi ne ho yaw pa kese anyo na be ka kire se wa wuni mo abegina ba bia declare support se utani pasmas yachi no omo wo betwe aso wono na kaye onu na kaye Kodua se bia nko no post no dabi wesu wakan we ana ntomo hwe wakan ya santimantem ko ye interview kasa video ba ko wakan ye si wa wo ya manyoku ni wono ne de wono no declare support ma obi ya etu so declare support ma obi na mu hu a ukuda dibre wa manyoku betwe aso se omo former deputy communication director Richard Ahiagbo Ahiaba de on nya former osisi on wo so Richard Bibisa Nyama Richard Nyama sa okay o kan say obi obe declare ne support ama candidate bia o ye MP no party ni betwena so former deputy general secretary lawyer Bribu an because agrokra na odi teze president interest di omutima ama so mu amanyoku no we ye clear indication teze ya o man no mo nwe ye ho bebe na politicians omo nwe ye ho omo asema omo nya ade no mu nim se nyo obi anya kukudu abeka no ono nso asie che ni personal so on the so eba o me nipa enu nti oba beka se owura na agro no di be agro kwa na be di ono kra de o kan sa ono isi onkura di bre e wa manyoku ni akwenu kwan so but unim se nye unim se nye nti akwenu kwan so Kodua na me de medi ne ho yawo wo bo hye no first one wa feli because nkrofo a declare om support no enya de ketwa asantimantam ayi antwibosi akon no aka se wa declare untumi wa declare ni nyina wote wo usu wi abeka obeka tire se wa be declare betwa so mo amolai anope mo amasema nko position ase mo mambi ni mo ba power so mambi ni ade na wose me ha me ho anope na nya o man de woman kese be fi apudo ko be okra fa mo ben ye toa anopa no nsia kan kase no so ye betrabo so mpo akobi man so enkoda makomaku dunum krana na ato nananom ewon se de koba ne sen mepa twansa na mekom no nyame bu akwasi de ya eye amamefo ni na da
enu ntimi nyina we so na me mame happy Mother's Day in advance. Akosua Grace, original Grace. Hey, odending onyunyu. Akosua Grace ma chano pay. Me ma happy Mother's Day in advance. Ahenkan FM nyame bu akwasi ada. Mother's Day ntia de dwumadie bi ba ya tudi nse me maame mukase. Edu fathers nso ebe me papa mukase. Na amamefo mukase no ye be noa anwamo akansi. Enti ebeyi amamefo beye num de kono. Ti wo a wo be dinkunim no. Udi nkunim anwamo no animu a. Edi kan wo benya fridge tabletop brand new baako. Wo abeto so nwenu benya 32 inches TV brand new. Ena wo abeto so nyensan so benya rice cooker eno so foforo. Enu ti fa show trim say ye cooking competition na ye anwamo no ano. Baso broni beka say braised rice entini hyɛ so na yenhia ɛwa Ahenkan FM yenim ayai ɛna dwumadi no ɛbɛkɔ kai na hyɛ so sɛ wo a wo bɛyi uti so besi akan ne bi no enuma bia bɛhia ɔde bɛno aduane ni na radio station ya fa ho ka yɛbɛtɔ ama wo yɛbɛtɔ ama wo tu dia sɛ bɛno na nyɛ de na gya akyɛdeɛ simple anya den so ɛma hwe ntimba cho nyame bu akwasi ade yenhia ɛwa Ahenkan 93.3 FM yenim ayai wa achema boabo na yemfa cooking competition anwamo no ano enhyehyɛ so nse nyambo kwasi ada aboabo baabi obefa bia beti anwamo cent sanse no manaje baabi a ebre no eye wia donko ken na ye frase enti se bibia ni na wonte ase a fra 0554 171393 0554 171393 na woni Ahenkan FM ending sa so na onim de ede ye cooking competition anwamo competition ni wia na nadwono ye san ko rice under rice under na odane ni potam ya ni na ko achemansa ne asenama so suaduro baabia achiase pub ba ko eboso pa obi ade atum rice under pub na rice under pub ene Ahenkan FM ena afi lovely sobolo alcoholic drink sofonom obi ogun sanom malanom esanse alcohol kakra wom fruit kakra wom akikedo na se foam janu so mo apomde nti sa drink we de oba wa wie babia ebunya so anim na so no na ta tim na da ho etimpacho lovely sobolo alcoholic drink Ahenkan FM any simple rice under pub ya kambom ya de Mother's Day dwumadie bi ebe hyehyɛ so ye no anwamu no wi a ye kɔ rice under achema boabo anadwo nonson kan kosi se wa bebre tia no ahye nso bibia ni na wonte ase a wadaroma mesi ya no afre 0554 171393 na woni yen akasa na saso ana rich drop water nsukroje anei abepiem ewe yempesu ya so nya bi na abobo eboa wo pa mo apomden enso timi esisi so kama na rich drop yi abusuafo esuani se okakere unya hoho na otobi na eja wo de serve wo mo a wo bi bogu wo mo bo atim say yes wo mo konyina wo di udin na ekọ ayekọ ensu ode ma aye na ensu no ye kama ensu no na mudwo na jesa abasobode na ade ko na we no yetimi abomoten ene ba bibia wo bia wo odane ne patam ya ba bia udia ne so beti ahoma muti ahoma mpe ye de nsuo bi betoa ba bibia la obutu bia ene ye se oye wedding bi anase engagement bi oye party bi dwumadie bia wudi oye bia eno ubehia dom na afe dom no so ba wo so ma omo akwaba nsuo no mepacho rich drop ena chese wo se de ma wo ne mo to fra ye pe ye de betoa ba bibia so a wo bia na etimi enso aboa kana se ne so se ensuo yi ade se asyom na hwe enuane ene enduro dwumadie ntoto ye eso no mekire food and drug authority for do mo sa hyase se pa o mate atum enu ntino abusuafo se onya bia ebeboa pa na ya chiri kwa na se ya tena kase ne de ewo aboabo Peace Town kaso CP na ebomaden na ekwana kwaje de entu bepiem ewo achema boabo bia kasa video butu a wo se ope Peace Town unya kope mepacho doso
po esumo no mo na wo so akwa akotu dia kama na atimi enso aboawo na oba ya hwe okra betu dia atimi se bo no ewo fom pa na we ye de to akra so no ebo no ewo fom eno a ene ensu a ene obia so eto enomo rich drop eno no mepa cho wadaruma obefre ofre kutabudie na wo so atimi aginchiremu kasa na so pendudo mu a na no ma bon komo na afi ne atubi dia brew 0241 666 508 0241 666 508 and 0555 2508 72 0555 2508 72 eno a rich drop natural mineral water kopebi nebo bona emwao afi me ko obi man so Ahenkan FM what wasum Owura Aliyu Abubakar a political administrator ewo Shangari district wo Nigeria na panyini e de aba betudwa se awrawsem bi asi ewo Nigeria man mu atifido atoye famu ene se enkwada ma akomako aduanan 40 wo mu na gu enhyama bi mu na wo mu kwakofa eja na no Owura Abubakar se eja no mkofa nsu kese da ekwan no ntino de bia de wo ya no se de bia wo de enhyama na etwa ensuo no enti enanu ya wo mo se wo mo kwakofa eja endo ye wo mo kwakofa eja ni bi ena wo mo tinhyama mu a wo mo kɔ bonkomo nkwadan ketenkete peni wo mu kra de osu akra kwadan ketenkete 40 afi wo na mkwan so komu hu an se enhyama no mo tim no abutu adane prekope na eno na ho no na Owura Abubakar se na local rescue team bi won mo omanfo bi won mo nim so dware ho na no mo tiemu gum songon wo mo tumi yi nkwada no mu dodo na wo mo yi makomaku dunum na arawsam ne se makomaku dunum na omu yi wo mo no wo mo